Mubiashara uri nkumo wa miraa kumegembe Jacob Mantele na ataririte gucokera kwa murio biashara-ini ya miraa. Kuringana na Mantele kagitene gakangari ciukinya 40 nikigwikia miraa Nairobi kenda yitandhigurune ya Somalia. Amwe nabo augite biashara jetira kinyara yare nuntungari nyingi nkuruki nichiakamataga miraa eu. Augite thienere anene ireo ni ugwati buria bakugitithwa kienine kia ndege akiuga bakubanga gikaro na minister wori mimithikari nturi kenda kwaririo ntobobo. Dennis Mugendi gatutariria. Ndakwira thirikari yetu iboya nontumirera yare athina ya Somalia thaini wita mawa thai tukomiti nusu target emirere bwiri wita Somalia ebwiri gwitho gita tani o 80 akini thaini wita o 40 na ukwimira iri kugendwa nthiguruni ya Somalia ontuku mubiashara Jacob Mantele ari athirani ngari muthimba jo Iraq 40 nusu ya 80 tauria kwari tene thina nayo iri antu biombe bare batekete biashara iyi kinene kia ndege mucini Nairobi ene ndege iria imegendagia nthiguruni ya Somalia ira thai bibi na thina ra nene antu bara bako control mira antu bandera yetawe blue band bare antu permit ya kuendea miraa Somalia kuringana uba kwenda miraa ni mingi lakini wewe no weso bakwendinya miraa ngari ithatu kana tani ithano ukerwa kiurite tani imwe so miraa mingi ni kurira nthia nere bwiri kwendwa nena antu bo mienda nara Somalia bakwenda kuria mireu lakini untu iba wikirwa limit kinde batikuewa kanya ka kuendea miraa urokwenda kenda ntu braba minya koya mbeshira bakoyire sietosha katero baithimira ntu miraa bakwenda kenda baminya koya mbecha na kwena thoko enene mno Somalia ya ntu borende bestad bai bakwenda miraa Kenya lakini ntu basheri uci au manto ye au airport Jomo Kenyatta yakairia manto yombeka miraa kare awite mingi ntu bo akaromba minister ori mimithikari nturi ekigikaro nabo bari abiashara ba miraa bakuigembe na tia besi bare basietaga karirigiti yani machairman TV na rendione maisha yako biashara yakwera ntwire kurita ni miraa ndanjiri kurita ndina miaka 15 na no yo ntwire kurita mwanka thai thoko London ikiure ndatuma miraa uni London na Holland na bwakwa so thoko ya Somalia ne rare ekuma thina murungu amechokia inya yutobweri okoloma ti brokers ate antu bara betho beshiendaira boka otura TV negenda bonekana ibakwaria ni antu bara bongo ba affect awimira rere na thina na bara batinjire ngi ekurira emira so kankwenda koria wasiri mithekano ntu wasiri eto na nora thanirwe ministry ya agriculture ikwari na sheria cia rishukilukwa munya minister kwina mantu ya maingi mno antu benda akorongo ngai munya wathugiria ngai munya wabwitherie so mithekano ntu nyumba yakuoke aukuma mitheka thaino minister enko muromba tu appointment na antu ba miraa twite antu bara bombo mwere biomba biongo gutoma miraa yitabo bweya. Dennis Mugendi waro Njuma mucini o Maua kaunti ya Meru.